فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤولوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن من نعم الله تعالى على عباده نعمة الزواج، وهو من سنن المرسلين، وقد حث الشارع عليه لما يترتب عليه من مصالح الدنيوية ودينية. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء فليتزوج وإلا فليصم فإن الصوم له وجاء. فقد كثرت حفلات الزواج في هذه الأيام، وهذا شيء حسن يبشر بالخير، لأنه لا رهبانية في الإسلام. عباد الله، إن الملاحظة وقوع بعض المخالفات الشرعية في مزاولات هذه الحفلات، فمن ذلك المخالات في المهور بما لا يطاق، والمشروع أن يكون قليلا ميسرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. الشيخان. الإسراف وهو ممنوع ومذموم، لقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن هذه المخالفات انتهاك حرمة المسجد بدخول الكاسيات العاريات المستوصلات فيه، اللاتي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهن قائلا: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مؤملات مائلات رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواسلة والمستوصلة والواشمة والمستوسمة. مصيبة جلبة الدبه باو يتقول الله سبحانه وتعالى andi tan mo nemaji makko ɗin e hoore meɗen waɗgol en ɓiɓɓe adam. Allah subhanahu wa ta'ala o suɓi en, o waɗali en kulle tawde kadi en landaki ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala suɓi en e ɗeɗo mofte jeegole majje. mofte nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mofte ɓuraɗe yiɗede ɗen ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hanino neɗɗo on o miijitano Allah subhanahu wa ta'ala, o weltano Allah, o jarnamo tawdede ɗeɗo mofte. tawde noon moftanmaji ɓuy feƴƴino, ɓe yelotono tawde yoɓe tawde e ɗum ɗo, ko ɗum neɗɗo himo jogo hunde ta no mari valeur,
kon tawa o anda bani adama wengal ka hoore leydi ɗo si o ɓornaki o ñamali o darnali o doginali kanko haray hunde o heɓali tawde noon no woduno woɓɓe ko yeleede taweede e ngol ɗo ɗeɗo mofte tum falano kono ɓe heɓali hiɗen jarna Allah subhanahu wa taala hiɗen anditanamo ɗum hiɗen weltanomo hiɗen toromo ɓeydugol ɗiɗo nemaji makko huɓutuɗi en Allah subhanahu wa taala o yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hejjitali fi makko o dankimo tawi nene ala baba ala Allah subhanahu wa taala daali alam yajidika yatiman fa awa Allah subhanahu wa taala hoolimo nelimo o yottini o ɗuytali o ɓeydali o laaɓani en reedu o janfaki en ha o seeditana wonde o yettini ɓaawo ɗum ko honɗum goɗɗo ɗaɓɓata diina goo e bakkudugol e ɗum ɗo yo Allah juulo hoore makko kanko nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure makko nden hooliɓe ko ari kon e makko e sahabaɓe makko tedduɓe ɓen wakkili piya yenna wara soka raɗa jatta kono ɓe woni ɗon tawde ɓe anduno ɗum ɗo ko gonga enen ɗo si sonki tun hara fof dogi si aatiɗo laaɓi ɗiɗi ka nder juulirde ɗo a yitata goto ɗo ɓen ɗon ɓe doginayno e koyɗe maɓɓe taƴaɗe ɗen hara ƴiƴanɗan no silude tawde woɓɓe maɓɓe ko ɗum ɓurno yiɗude taw hara koye nder mum ɓe yahata ka Allah subhanahu wa taala ko ɗum hanino yen andutu fi ɓeɗo jarnen ɓe toranoden ɓe Allah moƴƴere tawde noon toranagol ɓeɗo Allah ko hoorema wonɗa toranade musidɓe julɓe tedduɓe khutba men on hande no yewta en yoga e luutodire ma yoga e ko ɓeydita e fi desal no gasa haraf diina kan joni jama on ƴetti no duuɓi ɗi woni yarde noon hitande ɓe ko ɓeydutugol goɗɗum tawde noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe timminanama diina maɓɓe kan ka hajju mo ɓe waɗi Allah subhanahu wa taala jippini aya on wi timmi hande kadi goɗɗum ɓeydota ko ɗo Allah subhanahu wa taala daali rese jombe e ɓen ɓe yiɗuɗon ɓe hooli ɗon jombe ɓen laaɓanɓe on ɓay sonnaɓen fof jombetake no woodi sonnaɓe goo tawa eɓe harmanma Allah subhanahu wa taala daali jombe e sonnaɓe laaɓanɓe on ɓe yiɗuɗon imma reson ɗiɗo Allah subhanahu wa taala o fuɗɗori ɗiɗo si on gaynanayi ɓen ɗon ka jonnutugol ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ka fonnugol ɓe e ko sendete kon ɓay wonkikin ko Allah subhanahu wa taala jogiki hada mustahil a wawata fonnude yimɓe ɗiɗo e wonki ma wooti kono ko sendete kon hiɗa wawi ɓe fonnude siɗa gaynana ɓe ko anduɗa kon ko ɗum resanɗa ɓe ko innete kon dewgal ngal e ñamdu ndun e koltu on e ñawdugol ngol si nawni e si o aani o ari e ma tawi hiɗa wawi ittude ittanamo andu noon sa ittanimo oɗo kadi so ari ko ya ittanmo
hay fiiɗen anndi woɓɓe goo no woodi hay si tawi woni ɓe hatonjina tawale hiɓe sutii ɗimmo maɓɓe no aani no maapi no tampi alaa ka o wulla si wonaa e moodi mon mo hawtuɗon on a waɗay tun o aranno waɗu Allah subhanahu wa ta'ala daali siɗa waawani ɓee ɗo ƴettuɗiɗo so a waawi ɓeydutu tato siɗa waawi yaw haa nayo hara kadi naargol tun kuto fii tun yo inne tun kaari no jogi woɓɓe en woni no nokku goo ari ɗo e nder duuɓi ɗiɗi ƴettino tato ɓe kuto tun ɓe kuto sifa docteur Sita en ɗum wona ƴettugol tun mooɓa ɗum a ƴettay ɗum ɓay Allah subhanahu wa taala no udditanma dambugal ngal si andi hiɗa tagani hunnugol ko Allah subhanahu wa taala fawma kon e mum woɓɓe goo ko jombirta ko ɓay gore maɓɓe jombi ɓay gore am waɗi ɗiɗo min kadi mi waɗay ɗiɗo o waɗi tato mi waɗay tato o waɗi nayo mi waɗay nayo no gasara jiifa mon on wona gootum no gasara doole mon ɗen wona gootum no gasa kadi hikma mo Allah jonni mo on yo wawu jogaɗe sonnaɓe nayo ma tato ma ɗiɗo na ɗum jogiɗa no woodi piiji ko négociation no jeeya e muɗum ɗo moɓugol sonnaɓe e nder galle ko ɗum woni hani no sa yi gorko mawɗo no wondi e sonnaɓe ɗiɗo tato nayo e nder galle fewndo ka fewndiɗen ɗo hino ɓutti teddimmo o ko kotoma ko ɗum waɗi mawɓe men ɓe iɗen hanani ɓe teddungal ɓay en taw hiɓe jogii sonnaɓe nayo kono tawi kadi no ɓutti hara an gorko mawɗo on a wonali sabu ɓay hiɗa resi rewɓe ɗiɗo rewɓe tato rewɓe nayo tawa tabiɓɓe ma ɓen ɓe hollidirta boddi hulu Allah ko honnum waɗata ɗum gorko on yo jogi to hunduko makko kon yawgol ka o sonnajo ɗa woola ya ka o sonnajo ɗa woola ya ka o sonnajo ɗa woola ya bonna inde oɗa ya bonna inde oɗa ko rentagol e ɗum geru an gorko mawɗo tawa sonnaɓe ma ɓe welda e hoore ma ta sa hewtiɓe deƴƴey ko honnum waɗata ɗum ko yawgol woola ko oɗa ko moƴƴi ko feƴƴi ka oɗa inna oɗa ko haala moƴƴa tun won ma wolude hay si tawi hara waalu yennude sina makko watti ɗum toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala ɓayde andi ko si ɓutti dewal ma ngal sella hakkunde maɓɓe wullu e Allah jeeja Allah mi waɗirali ɗum ɗo sina dewal ɓay desal ko dewal toroɗa Allah yo waɗu ɓuttu e mum kono a yaltinayɗa sammil jonna ɗa si landama semmil woletake fi mum an iɗa songi an iɗa landi nokkeligo hay si landaka koyo lando an ko mettirtala an a landotako woɓɓe no ɗon no landi ɓe heɓali hulu Allah andita a landitoyte ɗum no wondirɗa e ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o daali fa in khiftum Allah ta'dilu iɗa huli ɗum ɗo probléme wota ɗum nango e yawmal qiyama yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko haqqe a wawata fonnude ɓe a wawata ɓe jogitade ka ne'ugol ɓe a wawata jogitagol ɓe ka teddingol ma ka dankagol ma hara ɓe piirali ɓe yennidirali ɓe ronkina kawtal ngal ka ɗanoɗa ɓe ronkina kawtal ngal ka ngal ɗano tawa inde ma bona e wonɗa ɗon ala ɗon a wawata fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida ƴettu goto pe si ɓe faala yo ɓe innu ko a jaasuɗo wonu ɗon ko goɗɗo innatama hiɗa jaasi hiɗa andi ko waɗirɗa ɗum ɗo ko fiyo an e Allah subhanahu wa ta'ala yo weldu musidɗo won ɗon ɓay sa fonnali ɓe yawmal qiyama a immoto hara ɗa yara sera iɗa yara nano e ñaamo est ce que konko yarɗa nano e ñaamo est ce que hay si Allah yaafike ma naatida e ɗum ɗon e aljanna
o mba yurmede Allah nde no yaaji ngo so yaafoma o ittanama nden ande ɗon joni no mbawi innama ɗum ɗon waɗay rento e Allah subhanahu wa ta'ala. musidɓe julɓe tedduɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗen mo rentoɗen e ko haɗi en kon anden ko Allah haɗi en kon ko nafa men enen hasi wonkikin no pooɗude ma e ɗum inna nafsa la ammaratu bisu wonkikin ko faalete kon tun koko tawta moƴƴanaki. ngare neɗɗo o walato ɗo o miijitota ko aduna wongol baso ko wongol président de la république. haysi tawi ponso pansa no woodi e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, ande no jeeya e nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin e hoore jiyaɗo Allah on ko innete kon desal. musidɓe, Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi bani adam wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. si a yi yimɓe ɗiɗo residirɓe tawa ko giggol e yurmede e jikke e kulol Allah ko ɗum mooɓidirɓe musidɓe, a sunoto. si télé on lancama na fus, si bobo on barmoyi kayasi na fus, si dépense heɓaki na fus, si ko anduɗen kon fof e andeji e tampereji nawnare ari coggu ordonnance ala tuma go defaka laabi ɗiɗi balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi kono ta ko mooɓidira ko fi Allah subhanahu wa ta'ala. ta no weli teyngal dewgal ɗo ko fi Allah ngal mooɓira. Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi oɗo gorko o tagi sonnajo makko on e makko fiyo deeƴo e makko fiyo taw wawa kulle ɗen sendidira ko mbo daganilan ko mbo harmanilan ko mboni nene ko mboni yaaye ko mboni bandirawo ko mboni ɓiɗɗo. Allah waɗanma ka tawata no daganima ɗon tawa sa ari ɗon kadi ko barki marɗa e baraji ƴewditanede arsike. giggol ko ha ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗata en ha ɓura ɗo, yiɗa neɗɗo ha tawa o yiɗa e sonnajo makko on ta ko windante ko moƴƴere. musidɓe julɓe tedduɓe, ande oɗo desal ɗum ko sunna annaba ɓen, ɗum no waɗana maslaheya aduna yankejo. sa resi goɗɗo a heɓi teddungal e maɓɓe, sa resanama a heɓi teddungal e resanɓe ma ɓen, sa resani ɓiɗɗo ma a heɓi teddungal, sa resanama ɓiɗɗo ma a heɓi teddungal. kono ko si tawi en ardini hakkille men ɗen en andi wonde manna ɗum ɗo waɗugol ɗum ɗo no Allah yamiri noon ko heɓugol moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala. harana joɗagol ɗo mara ɗo jiwɓe mum ɓen no mara ɓe tun ɓe yahi no haa ɓe jiwɗi ɓe yehi haa ɓe ɓendi mor tawa ko ittugol tun ñaama hiɗa sali hiɗa mara tun ɗa mara no hulɓini haa ta maru ɗum haa ñola fi honnu par ce que ɗa suɓude ko hemɓe arata toro ɓiɓɓe maɓe maraɓe ɗo haa bandiru iwa kay wata ɗum ara cif nano e o reedi par ce que ko habbinoɗa ko garowo pagero ko directeur jo ko ministre jo ko président jo ko commerçant jo marɗo jawdi mo fof wolata inde mum a hejjitino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida jaakum man tardawna dinahu wa huluquh fazawwiju si ari e moɗo marɗo dina moƴƴa dina l'islam e gikku moƴƴo resinemo ɓiɗɗo mon o hara kadi nayon okkitir ɓiɓɓe mum ɓen kaɓe faalaka ɗon innugol ko ɗo mayata sa yahali ɗo mi falaka fima mi raɗotoma sa jombali ɓiɗɗo yayema on ɓiɗɗo kawma on ha jon ala e ma ɗum ɗo fo l'islamu sar'inali ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o daali gomɗi men nelino annabaɓe ko adima annelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min waɗaniɓe sonnaɓe min waɗaniɓe ɓiɓɓe laatanaki annabajo hay goto yo addu ayeji Allah ɗen si wona e dunga e Allah subhanahu wa ta'ala ngal ɗo lajal no ka qur'anare teddunde musidɓe julɓe tedduɓe
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko onon yo sukaɓe kala mo marɗo moyen ko ittira dépense yo resu yo jombu so mara ɗum yo hooru sabu hoorugol ngol ɗuyta tuyo on ɗuyta faale sonnajo on ɓay a mara moyen holli en kadi ja o sonnajo na naadugol mo tun kadi ka suudu na kadi a wullinkino wona neɗɗo mayinkini kun tawa ko desiduɗa ko jombugol ƴetta hoore ma fawa yimɓe ɓen toragol ñande o ñande dépense gasata gorko o wona wakkiliɗo wona yaltowo toro Allah subhanahu wa taala heɓugol ɓay koko innete keɓal ko Allah subhanahu wa taala jogui ɗum ko Allah ɗaɓɓirma wotaɗano ha 10 heures ha 11 heures ha 12 heures sa gayni julde subaka waɗi baqiyatu salihata waɗi askaru saba yaltu ko Allah subhanahu wa taala jogui ko innete kon arsike hara ona neɗɗo mayinkini kon almuminu lqawiyu hayrun wa ahabbu ila llahi min almuminu ldaif wa fi kullin hayr musidɓe julɓe tedduɓe haray hutuba on tigi tigi kon no faala yewtude en ko jamaji ɗin hewti kadi mariage ji ɗin pimpon on signature ji ɗin no laaɓa desal ngal no moƴƴi no woodi woɓɓe sa haalaniɓe ɗo fi jombugol si wona sabbordu ɓe taƴete dande toro Allah subhanahu wa taala e nder desal ma ngal yo Allah waɗu barki e mum siɗa faala ko ndungu hara ndiyan ɗan ala heltude si Allah no faala e dewgal ngal waɗu barki Allah waɗa barki e mum siɗa faala ko désert sahara kali hari ka tawata ɗe gandi ndiyan arata hara ko ɗon no ha nangen no haaɗi ko ɗon yawɗa humuɗa dewgal ngal si Allah no muuyi yo ngal moƴƴu ngal moƴƴay musidɓe julɓe tedduɓe wota wonu rahbaniyajo ta wonu neɗɗo inno min jombata wawa ɓeya ka cuuɗi to ɓenna ɓe woni père ɓe memata sonnajo no woodi sonnaɓe maɓɓe ɓenna kamɓe gorko memataɓe si woni Allah jonni gorko cellal kelle fuye heƴata hay nokku si wona ka heƴata ɗon ko imma kono dagori non ma no harmiri non ko ɗum waɗi hiɗen andi qissaji buyi ko feƴƴata hakkundeji maɓɓe ton ɓen innuɓe koɓe père ɓe memata kamɓe tigi memata haray kal islam ɗum ala en andi sahabaɓe tato arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oya wi o hooray o huntotako oya wi o juulay o fowtotako oya wi o resata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki miɗo ɓuri moƴƴude on e kala ko taga kon kono mi resay mi heɓa ɓiɓɓe mi juulay mi fowto mi hooray mi taƴa haray yo an yo suka ɗaɓɓir teddungal ma ngal desal andita sa resi a heɓi ɓiɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray no du'anima par ce que a ɓeyditi mofte maɓɓe ɗen musidɓe julɓe tedduɓe haray jamaji ɗin sariya Allah on no lundede e mum no jeeya e muɗum ɗuɗɗingol teŋeji ɗin ha hulɓina ɓe mara ɓen no woodi ɗo ittaɓe 5 000 $ teŋe 10 000 $, 50 000 musiɗo sa ari ka tawata no woodi woɓɓe balɗe tati balɗe nayi ɓe ittali kooƴe ɓe soƴƴali a ittiɗon teŋe mo 5 000 $. hara okki probléme e nokkure nde jiwɓe luttuɓe ɓen ɓe jombetake sonnajo ma on ko an tun jeymo ndaaru nokkure karɗa ɗon siɗa faala a itta 100 millions de $. ndaaru niveau ka wonɗa ɗon jombude itta on teŋe ɗon ko lutti kon suuɗitoɗa jonna sonnajo ma o par ce que kanko falla weltinde wota aru tawa si teŋe ma on ittama ko innugol kaarijo waɗi ɗum ɗo wattiri si tawi ko fi ɗum waɗirɗa ko ɗum waɗanɗa lorra miskine hoy koye gera koye tampa no woodi woɓɓe ɗo heɓugol 500 000 fi ittugol teŋe ɓe heɓata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki teŋe ɓurɗo moƴƴude on ko fanɗinaɗo on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki fantingol ngol dagaki kal islam no añina Allah subhanahu wa taala daali wata on fantin Allah subhanahu wa taala yiɗa fantino ɓen
ande no jeeya e mukhalafatji ɗin e luutondira ɗen fi ka dese naadugol sonnaɓe ɓorniɓe ɓorti wirti waɗi mes waɗi kala ko Allah subhanahu wa taala haɗi harmini naatugol ka nder juulirde Allah subhanahu wa taala ande ɗum no harmi musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki groupe aji ɗiɗi ko yimɓe jahannama no jeeya e groupe goo no jogii bedi no jogii leɗɗe no jogii cabbi wono bukki nayi no luubotu yimɓe no piyaɓe no gasa ko police ɓe nge ganda ko gendarme ɓe nge ganda ko soldat ɓe nge anda ko wonɓe jattude ɓe nge ganda ko Allah subhanahu wa taala andi e konngol ngol o jonni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam groupe ɗiɗaɓe on ko hombo ko sonnaɓe marɓe conci kono hiɓe wirti hiɓe tokki ko ɓe huɗaɓe tokkamɓe ɓe ɓen ko huɗaɓe hiɓe femba baybaykoji bimbe kikiɗe hiɓe waɗa peɗa hiɓe yuppa tubeli hiɓe waɗa senji hiɓe yaltini wuddi maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki Allah huɗiɓe ɗo wonde manna ɓeeɗo urgol aljanna ɓattotako ɓe hadis goo wi wonde manna ko yarete duuɓi 500 musidɓe julɓe tedduɓe hande galleji ɗin fof naate no waɗa yiya gorko mawɗo ƴette ɗo mbuuɗi jonna jiwo mum ma jonna ɓeygu mum yo yahu ɓorno naate andi an ko sonnajo ma on fokkiti kon jahannama yonanali ma a faala yo yaadu innugol habalan andi ka fokkutoɗa ton importance no ton ha taccan on rendez-vous ɗon ko mawɗo accu yaade hin ƴettu yiya goɗɗo no sodana ɗo goɗɗo mes 800 000 yiya goɗɗo no jonna ɗo goɗɗo concol ila ley ha dow sonnajo makko ma ɓiɗɗo makko jiyo si calculama tawa no wawi yonude 2 millions de francs kono ta so ɓorni ko wata turade yeeso men ɗo alors que oɗo ko o Fatima ko Kadisa ko Aisha ko Ibrahima jonnimo ko Souleymane ko Ahmad la ilaha illallah muhammadu rasulullah en huli Allah en memata sariya Allah on en faalaka waɗude ko Allah yamiren ko musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala no yiɗi en ko ɗum waɗi simo addina laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hoore men hara ko yer rento rentinen ɓeygure men nden anden hiɗen halfinaɓe en landitete yawmal qiyama ɗo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah dandu enen worɓe mawɓe ɓen e yiwde ɓiɓɓe men ɓen e sonnaɓe men ɓen no fokkiti jahannama accemɓe ɓe naata wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rrahim الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الزواج سنة حسنة حث الإسلام عليه فالتزموا فيه بما شرع الله جل وعلا لكم فلا ترفعوا أصواتكم في المسجد ولا اختلاط بين الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن